ntuku ya njuma tariki 5 cia mweri wa Disemba mwaka uyu turi wa 2025 mbitikire kuwate weni akirindeto cia Meru TV oro wantune Angeli wa Cheupeni wambita muthoni wa kiramana tuthiatere mitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya mona kinya tuthiatire Crisignet na Pang Meru TV kenda kugwata ndeto hii na inyingi monanile wetu wa mathitho ni Paul Wangujiri tukiambiriria nirekireketie utukinyela methene yetu ya ndeto kumakiri mwandiki wetu wa ndeto mwendi ulaibuni Antere Chiaburi ni aranende nyuma ya nyumba ya ndeto ya Meru TV kumba kuthireke muri karonoro mwe kurumura wethira akiyirwe nyumba Antere Chia maiyene Intere Bure nende no betu kuthira kiambukiro tethi kumakiri atongire na kinyantu abawendi bobwe yarabethirite bakimwakira nyumba agichokia nkatho nachokete nkatho kira kariba bamwakirite nyumba na nkuruki kuria nende kinya bangi beta na mbere na kumba kwithira bakiwatila ntu baraba tio chiumba riboti ya mwandiki wetu wa ndeto mwende olaibuni nyuma ya mwakuruma kuma maigene mitone wandini akirwa nari narieto muireki kwirwa ni nyumba kenoti wate na kinya anto akuria Meru TV ya murekererwo no rono kinyila anto bakya arakiaria Faris Kenywa Samenora ne mukaririgite wa murandi yo akiaria arwa manto ne yarari kathombe ndo kulukira ngwataniro ne yaraumbikire na mwakuru yo ari na akuria mwankathai turiaja no tubo gucokeria mwathani katho na kumwira ibwa ega no tumwathani na thithitie manto jamega kiri bautwi meri ere thiri nyomba mamu ujo ni yaire utikumenya ubwithe na nyomba yaire ya thira neko ya thira tuona nteto cieke mitandao ciekirwo ke mitandao ciekirwo ke news twachiona na ntu baba inge bandingira thimu mange bamburia samina tukathithia no tumwe kuru nyomba ewe kuya na uni ndejira ndariunga ntura ezi bukumenya ndeja ndethira ngwatanirwe nene muno na kambuire ketha kuri antu pendete imwire gacu ndo mucokeria nkatho babu bara baitire into biao utaitira miti yenu miundene yenu na tutoto twamekishwa nyomba kugitatia egwakwa na yojura ageta na mbere Samina tharikirite atongeria baraba thuri na tayari bari mobisine mtu akuote mutongeria kinyomo akinya muciyo kinya nyuma ya kiriro kia mwekuru yo akibauria kureka kuringaringa irakariteri nyuma yo banenkera kura cio na ndenda kuga ujo kiri atongeria bara tuthuraga ugo wathura we mutongeria ubatere kwithirwa we mutongeria ukomba utethia antu bara bakuthurire Bwana Yesu asifiwe sana. Kila yote minkuga ojo ankuga nonto antu baba inge muno nkuona bakirira nonto bakwethirwa atongeria bara twathurire 2022 tukurekia tu banengera ite so abathura beta urathira uthurire ore MCA urathira uthurire ore mujumbe urathura ore senator urathura ore women rep urathura ore president bara bonde twathurire ite bila byo twathurire mwananchi akuthurire kenda ambenefit kire ogwe Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akuthurire kenda ti wita urirwe na rogitire atia waumire turia mwantu beto utiumba kuthurwa waregio kujukia kura choko matuka antu bara bakwere giti mberaga antu utimwanya jo muntu ro thuri na mwarimu ura we kirasine utimwanya jo kuthurwa muntu ro thuri na daktari ura gweta cibitari no ndo tariki thata na kurwa muchara na abwe biongozi bara bathurwa 2022 ibo kurwa muchara ubatere kuthurwa kikinya ke mwananchi na chiondo no ntumbo geni akwere turia mwantu beto mwere kinarire muno nyombe wako yara kini utimuntu omba kuomba kuja kumutethia Bwana Yesu asifiwe kulukina gucokia nkatho cia mwanya kireatorio amona antu bawendiwe ya bara bachumirie na kurita interview kire utethia mwekuru uyu Bwana Yesu asifiwe amen Bwana Yesu asifiwe amen marieto kimugani urote umenya mbeto amire mwire kimbono kimpendete mwathani unia nkuga ndena nkatho inyinge muno narua mbejeta kuruguriro nyomba ngabucokeria nkatho kanisa aturi na inyacho ore na mwire kabwinde na inyanto bamilia nkuga ibwaga sana nti bakwaria nkorokia ikogwiru na nkuga kaba kenywa no tomato nyanto ara mwire gacho are meri nejire arantururira na reja no unge aratugwate turaturura ngongera turika kaba kenywa batwe muntu uri atwitikira ari ombere atuge yi mwana uzo wetu nekyo tukuwa kabae kaba kenywa tukuona ndejaniria na muchore okwaja weta wa mugambi manyara aratuma na ntura hizi tena sawa ila tware to kwinye rwi mabati jara kungana itwejaniria na mugambi manyara jara atumene atuma PE office yewe twejania no aja neja tuongera mabati tomba kuinga nyumba Bwana Yesu asifiwe
Ngani manyanya wa Mungu agete atia. Bo nyawa ikomuchokeria nkatho no tunantetheria. Sawa sawa. Na babu bwire kubuchokeria nkatho. Na ndauga mwathani Mungu ro tharimanaga arogita kubutharima. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Ibuya muno mwandikitwo wa Ndeto Mwende ola Ibuni no thubo twambiriria Ndeto cia Meru TV oro na njira ikinyanilite musafara yo kuringira ndebe kya makene ope no kayuetete na mbere rware yukumite ntuku yele na rane rware baliongete ndene gicigo mbunge ekya North Menti akyama bakyama kiba kyariria kari ibaborete ochumire na kuruki kweta na mbere na uciandikithia kire na utonya akyamene kya nope urenjire mwe ya kuyika kyama kinkuru kyaraborete nende baki watembaru no tukanyili kaina chui mwene riboti ya mwandikietu wa Ndeto Adams muturia wa Thirinja Tuembere, nini wale utuembere, turena jene upolo. Tuembere, nini wale utuesawa, aja maja tujapeo. Antuko yele muthiatano kya makano bono kitete na mbere na musafara okuinyiria antumba kithawa ichandikitheri kya makia account ya Meru tugwerwa raika makia kwamba kuthekilo nkanda na gisho mbunge ke North Menti. Akiaria kyama bakyama kiba tongoroetu ni secretary general kyama ki Karuti Franklin ibombete kwithira bakuria kariba North Menti na Meru ondo komba kwithira kya kura kenda otiere iba komba kwithira becha la tongora baraba kwenda kire kithrono twitite tutuyeta tobwera anto ibo chiandikithia kuoya kura yukia kure ku nio longo ya utara mutongeri oro kwenda na nkwera iboya nonto babubure anto beshima otebara batoranyire na kuringe etuma nonto inyoka ringe etuma no teringa kuro tara mtoro kwenda kana wengo kwenda kwenga imanto ya utheri kwanto beto nikiran ko buromba ibuichi andekethie bure aringi bakura nekenda 2027 wekira mtoro kuona akareta maendeleo ndere ya Menti North akareta maendeleo ndere ya Meru County akareta maendeleo ndene ya Kenya yetu kiama kirugo mtu wanda itegoge twachemania ndene mtu agwete kire agwete pesa sawa oni betagwa mugoreto kuga kikyo kiama geto kya Meru kuma ntonyere mwanka dosi atoko bwera nto beto especially agency ore otena kura tafadhali chumerio linge kura ya kabobo chani barombete Meru kumba kwitha kika kya makika no peo ba kwikionka kya makira kina Meru na kira kibateri kwitha kwa tombaruni ya Meru na Kenya yonthe inkoboroba nete yo kenene kama katibu wa chama keno peo nkoboromba ora bwe byamene birabinge birabye na Kenya angayundrie mwanga ondriem nete yo kenene nkobothaitha gukume kya mene kieto kya Meru keno peo kya makira kya njiritie ndene kathetu kame na kurengesta nesta 549 ash warengesta ogunau otweka mumemba okyama keno peo Makano peo kimaanisha National Ordinary People Empowerment Union na Meru ikuga tere ikiama kya kugwatanira gukiria mtonze goro na ikiarama ikiama gekene ngazi tuinde tuge tupande ngazi pamoja no peo ndauga no peo ambera tupande ngazi pamoja no peo nonkinya tutigire tuinde tugwetania safari tuliamone na ikyo tuona twambirie mapema ndio mbesti vijana tuga mapema ndio asante sana Mungu Uthia buruba witeke amakeke ethira kiriko kunibone ne kira kariba kaunti ya Meru bomba kwitha baikika otira tongora bakomba kutha kithura kire mwaka ngire 27 ethira bakithura na tikiti ya kama kanopeo rera antu baba ingi bakathurwa na kama kanopeo rena ya Meru County totera muluya totera mweko totera mwekamba anominatwa ndene ya county assembly ya Meru toka nominatiana beto ba Meru mbunge bionde bya kaunti ya Meru weta na mbere monka kiumia twitite ngiripotera Meru TV kuma tiene Betanda Msimuturia wa Thirinja Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wa Thirinja minister wa urimi thigurune ya Kenya yikene ya Mutai Kagwe nendiri wari na aliungite
Kaunti ya Meru nethira gikinyantere chia Igoji West na rethirete akiaraniria na arimi bairia na nkuruki komba kwithira bakigunika na matangiana ya iria gichomba iraita wa Akulas kuma akirithirikari nene mutaika gwa kiariria arimi na berete thirikari ni na mitaratara ya utira urimi bukomba kwithira bukiukire na mno urimi ibwa iria na randu kembethe barombi komba kwithira bagichunkumania na urimi no tukinya urimi ne kwina mbecha riboti ya mwandiketu wa Ndeto Jeff wagituma. Nawe Minister wa Urimi Ajan Thiguru ne Mutahi Kagwe na mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti Gideon Kimathi ulitaga ngugi obisine ya Professor Kithure Kindiki MCA bagicigo mbunge ke na tongeria bangi Kathumba ni bakinyite ntere cha Igoji baruguru nikenda bakaguna arimi beria na kura cha gwikireria ntereji kiatho nakyo kigarukite na kwaga siasa na mbere ambuge antu betu twiteni ngugi batu twekire siasa gukuraja kura ikuthira twaugire utimantu jakura amini jako mantu akwari mantu akura kuromba kura na huni nte kuromba kura itwaringire kura na kurire tukurira na ndicha 2022 itukwara no tubeto wo tu bugete kira tukare thirikari no twino intobiri siasa bandu na we are not as foolish as we look. Sisi tukae kwa serikali na mtukubali tukae kwa serikali tukamue siasa ikifika tutaongea ile siasa ya mambo ile inasemwa kule. Mimi sitaji hapa kwa hii uwanja, ndio nasema sababu kuna kura pale, tunakuja kujengewa daraja ya Nithi ile imeua watu wetu sana. Na mheshimiwa rais akiendelea hivyo tutamsahau kweli? Sisi tutakaa kwa hii serikali. Wewe ukitaka kwenda kukaa mahali utakaa, enda ukae huko. Lakini sisi tutakaa kwa hii serikali na kwa sababu ndio iko na matunda. Batu itware opposition igitara kira itumurungi igitarara moi. Na itu ijotege ntutuona aku. Igitara thirikari ya Mwai Kibaki kira itumurungi na nde thirikari ne kabisa ilo tuonere maendeleo yetu inayo South Imenti. Ni makana tema. Kwa hivyo South Imenti tumekataa, sisi hatuendi kwa upinzani. Nkurukia tongeria baba ni bakuga kithurano kinini kirakarikire ntere cha mbere North nikionaniria gikinene ate akariba Mount Kenya bagakara thirikari-ine. Sisi unajua kulikuwa na mtihani hapa Mbere North. Mtu mmoja akarandaranda hapo akasema atakaa hapo mpaka achukue kiti former. Profesa Kindiki naye akakuja akasema atakaa hapo mpaka achukue kiti. Nani alichukua kiti? Kindiki urajukiria gete. Na ndio tunauliza tu Senator Mutahi Kagwe ya waziri wetu. Vile tumeonyesha example, Mount Kenya tutakaa ndani ya serikali. Kwa hivyo sasa Mount Kenya yote hata wa mjirani wetu wa pande ile adhoni betu tukareni ndene serikali. Hii mambo ya kurukaruka na emotions, mambo ya kurukaruka kutengera na emotion, hiyo sio sisi, jameni. Eyo tigema kurugaruga tadu mataramenya ule maraugari. Hiyo sio desturi yetu. Desturi yetu kama watu wa area hii ya Mount Kenya ni kuketi chini na kuzungumza na kufikiria na kuona mbele na kuona nyuma pale tumetoka na tunaenda wapi. Tunafikiria, sio kurukaruka. Ukiona mtu anarukaruka, huyo mwambie wewe kinyete. Na ndio kuona ukage na by elections. Before by elections watu wanasema we atashindwa huyu, atashindwa. Jamani, results zinatoka. Unaangalia, unajiuliza, kwani ni mambo gani inaendelea? Vile mimi nilikuwa nafikiria, hiyo ndio ilivyo. Nara kirikiria waziri wa urimi akuga kiri kithurano kinene kijite akariba kiri mara ni bethere bagikara nthi kwaraniria bakamenya ni mutongeri uriku bakanenkera kura ciao. Kutoka MCA mpaka president, uongozi ambao utafaa watu wetu, ni lazima kila kiti kwanza tunazungumza na tunafikiria
Ndio hiyo kitu tunapatia mtu fulani ambaye atasaidia wananchi. Hivyo tu. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ibaya muno Jeff Wagituma no tuboriboti una njira ya ukinyaniria nyuma ya video kumba kwithira chigitamba mitandaone chiegie wagi Anthony Nende Island Kamenjo na chimiritie na kuwa kwina bata ya antu na kinyatungire ukaranthia amona uchuira ntaira wagi Anthony Nende nontu kuringana na bura mitandoni yake kumba kwithira gitumirwa buthu kukulukira gutuma mbicha na kinya video hira chicha wagi Anthony. Riboti ya mwandiketu wa Ndeto MC Mwitonga. Riri igita riri kuri na momaramari mantu ja Anthony mantu ja ndwa cia kinja muciari umwe nombite kwithirwa akiariria na gutara mugongo kubatha na kubera rui mugongo kajukomba kuthira tutegete nontu bwa gitumi keu tukaranie ni boya nontu bwa kumpakanya kaka kwaria kiri Meru TV yitore akwa ni Elenio Kamenjo na mbithaira ndi mukristo nkethira ndiri muntu wa kuwatanithia antu ireta wa mediation nkethira ndi muntu okuruira kichianto na ndi director wa cukuru eta wa Kauma Training and Empowerment Center ko wetu Tigania West sub county. Ingweretwe muno no ntubwa kuona kanya kambo mbakwaraniria na ntubeto ba Meru ku tukigwata rutheto rwaro gwita na mbere nara twagikanya kakwaria mantu ya kuthukia anabeto bari ira muchungu agwita ribu twagi ntuko 16 nikenda tomba kuicokera na tuichiuria bibingi nete ontu twina thina nyingi mwanka Kenya ikethira nio number 1 na mantu ya mathuku ya gwitwa sexual and gender based violence. Riu oni ndiri ao nontu bwa mbere kuri clip kana ko mbicha ya yere Jumatatu kiri na mitandaone ndamiona mwekuru awati anto baba inge bethira bare ubakiritango inthuku mwekuru na kurira lakini uti wakwa kuthikira ndaigua mwiri yokwa yukwinaina na ironda ugire nini kamchoe mbere anto ba Meru ntheto uno mwanka tumiaile na metho kunu na tone boto amiriria mama twira thina nithira bonka mwene amithambira uthio thaika nkwenda antu ba Meru tuithwaniria kabisa nondu tutena kichunje kimwe kiwitwa mwekuru muchie uti muchie yuri au kenda tuiciumia tona ni atia tukakaria ekuru akicio itikeye kwithira nikai ikomba kugua ito ndibomba tiri mila yetu ni auga na kwithira kwena gaps kwena boundaries kana mwanya na nonto mukoro nare na aro yekie mukoro nari arone mwekoro nare na ekombi mwekoro nari ekombe ne gya na Kenya chia nare bakie kware na aro ya mvaka nirie arone kukarere au mwanya yoyoreo tutomba kwethira mantu aweto insesi kukario nonto baikando kambuge atere mantu ya kuwetwa muno na ulare ntena oma woni kaya ingiete gitare twethira twina kanya kakwaria mantu ya uyario ya gender based violence ni kamwathani aruo ya gitare awe kuona ni ngwira etura akuritwa kwikira antu inya kenda ba umerio tura ba etekeria mantu ya ukarika ya tura ya ithi ya tura ya ingeli na muntu akeyoya weta ethaira no akwarwa nturene yonthe nende ibu bwega nkwenda kwira aritiba ngwe bathirikari babethaira bakingana na mantu ya ukutethia bara baumbite kukuma binene na civil society bara na boba tethakia survivors na yangi hamkwenda obwa pongezi sana nonto nende mantu ya turi ya yekuru na ndene anto bakuwata inya ya komerio ya weta na tukiaelie twina ntere inge kinyalo irio wao kuge
Luire ni mweri muthiru kwikalika watirwo karitirwa ngui nthuku na barau bakuritacio na bacoka bekira kinya mucuba mwiri wawe kwina kangi oloire ru na ruo karitirwo ngui nthuku mwanka kana karakua now endi tutomba kuwa ni nae gembe kalare yonka thina ire kuonthe antu betu katoka iciomia tone ne ate tukagwatanira kenda tomba kuthiria thina ira ikuriana betu nondu uti wise thirikari ina uri Woni ndai thoma achongo bora bauga an Android is and devil's paradise. Thirikari bwiko ya onto ana beto bojura barabara ne batena ngwe ana beto beta kunywa bangi beta kunywa changa beta kubwira manto yangira mathuku mwanka bakaeta iraba inanjirene kana ari bangi babaritira ngwe nthuku thirikari uriko maendeleo ya wanawake mwekoro maendeleo ya wanawake ni kario kwera dunia ndi akaba kiara gwacho na inyo ure otugwanie tena kama maendeleo re uriugata urikwata ndakwelenga mwekoro wa maendeleo ya wanawake botanjira ekoro na koro itoloi tokaelia mwongo yothire buru twana tweye totena tuinge itwathirire turato tine tutogoritango imboru na roto urakinya twatukenye turita ati anto beto mwekoro mukuru ito andankankanthi muchongwa wa familiarity brings content ana mwana kare akomenyo imuro ina kawe imuka mukoro kare akomenyo imwana okia kawe ne muka na antina jangi ni jaundarikia kwithirwa nkiona na nkigwa mbeta MC Mutonga nkiripotera tigania West Meru TV. Tukerekana na ripoti ya mwandiki tu wa Ntheto MC Muitonga Friend Matiang'i nura wari CS wa kithomo au kabere achiumirite na kumeneria nene thirikari ya Rais Ruto akiwa nende kaitenekane ndi bangaratanitie kithomo kumarira bayukirie wathani nkuruki akiwa thirikari ine thirite gitumira buthu kumbe chacha mwingi. It's shameful. We are debating about junior secondary school teachers. 20,000 of them, instead of confirming them. And now go to the second part of taking another group of intern teachers. Sasa, ni kusema we don't have money to pay them, so we cannot confirm them. But we have money to hire 50 school buses to take people to the president's meeting in Ukambani. And then from there, we tell people to queue. We give them money, 1,000 shillings each. You know, haya ni mambo ambayo unaona wewe mwenyewe, as President Kibaki would ask. Wewe mwenyewe unaona na unataka waambiwe. You can see what is happening. I've been pointing out to people in by-elections. In Nyamira, where I come from, there are by-elections. You know, some of these things, my brothers and sisters, are just a matter of common sense. It's not even politics. It's just common sense. The salary of an MCA, let us round it off to about 150,000 a month. If you are going to, because after this by-election, that MCA who so elected will serve for about 22 months, because it's 1 year and about 10 months. That comes with a salary of 3.3 million shillings in total. That's what they will make. Now, a ward, the way we know it, is a group of villages. In ordinary circumstances, you can walk around a ward in 1 day, just walking around 1 day. Ama namna gani? You can walk in some of these densely populated parts of our country, like Kisii, even Kiambu here, you can walk around a county in a day. Then you take 3 choppers. To hire 1 chopper from Wilson here to that place is 1.1 million the whole day. 3 of them is 3.3 million. So honestly, if your brain is functioning, why don't you actually call that candidate and give him that 3.3 million and tell him, have fun? Or tell him, here is the 3.3 million, you serve these people for free until election time. Sasa ukipiga hiyo hesabu uongeze hizo pesa plus the ones that are being used to bribe people plus everything in a ward. I was working down with some leaders looking at some ballpark figures on things that we are hearing and seeing. Some of those that you see the bribery going on. And you discover if you spend about 200 million in a small place like that, about 2 or 3 wards, if you give me that 200 million, I'll ask you for 20 secondary schools. And I'll put 10 million shillings each in each of those secondary schools. I will expand them spectacularly.
and then lift the burden of the parents who are going to the schools. Lakini sasa muende mpewe pesa every week, mchukue 3-4 million shillings mnapewa, na ni pesa ya security na ile ingine. Munaenda ingine mnagawanya hapo katikati. Then you end up in the village to ask people to queue so that they get 200, they get 100, and so on and so forth. It's actually shocking. Please listen to me and tell this to our people when you go to the counties. There is no empowerment that you can ever give a population than access to education. Access to education is the strongest and most powerful empowerment you can do to a population. Sasa mzee, wende kupea watu shilingi 200 na maharawe, their children are not going to school, they will not afford going to school in January. What are we actually doing? And you know, all these things we are experiencing are as a result of the chaotic public policy infrastructure of government. Now tukiongea hayo, that is why I want to talk about it gently, nicely, in a matter of fact manner, because it's common sense. It does not require you to have a PhD from Harvard. It's a straightforward matter. So let us focus on this. This is what I'm asking you, my brothers and sisters, to do. Tuko kwa shida kwa nchi hii. Na shida wananchi wanaiona kila siku. Na nyinyi kama viongozi mnaijua. Na sasa bahati yetu sisi kama Jubilee, we have been there. We have done it. So, let's have the opportunity to fix it again. Hiyo tu ndio tunauliza, hakuna kitu kingine. We are Ripoti ya tunenkera kanya kunoka kire chunji getu kia mbere kia ndeto chia Meru TV urwete na mbere nuthiatira kimitandao yo kinyanire kire kugwata ndeto akathumba ira chithirite karika Meru ome ya Meru na kinyande guru na yetu yonde ya Kenya ukaita kuraya itochokerete na ndeto ingi. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Kuma kongone ka Meru ni kuonekene inya guhataniro na kuthegea Jumamosi eji Meru TV ikoreterete mubango jomwe koro mome gukungwera nkatha chieto ontwere
na ikundi bia bata biria bikureta mugongo amwe okiri gikundi kuri nkorokia gwika muthitho na gwakanera andu aja ni ubioneki bia kagwa ana bakathoma na kwirebera uturo bwa ruju gwatanira natwi tukwithurire ngono cia gwikanira inya guciurana tukimenya wega bwa ikundi kiri mugongo ugakorokirwa ni mubango jwa mwekoro mume Jumamosi cionthe kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro aje kwa Meru TV ureteri ni Kairuthi wa Kinyua ekoro bagakuria bari amwe mugongo jogochioka. Thobawete na mbere na kuthiatira Meru TV ukulukira mitendo yo kinyanire Facebook na kinya YouTube na kinya tuthiatira akiri Signet na Pang Meru TV na nkolokino nduba kuona kanya akawitira no kuthiatira ndeto na kinya mibango yetiro tomba kwithira atuikuretera kaita konde kuwate weni kire chunchike tuge bile kendeto chia Meru TV oro wambeta mudoni wa kiramana amo na lelo etwa mathithio ni Paul Wangojiri akariba kuma nterechi ya tharakanithia bachumirite na kumba kwithira baika no tongeria boye kuruba kiwo tongere boye kuru ibo kwithira bukeya na ndubuke kimbire twanya thirikari na kinya utira akwina weti na mbere bukomba kwithira bukioneka nthigurune na bone nyuma ya kambuni imwe ya unduthuire kumenyekana ya Polytrack Africa komba kwithira ikeya na mpumi cionene ntuwe kuru kana tongere be kuru abethirite batongeretie kwa gichunchi ikinene kwina mwekuru kumenyekana ya Honorable Faith Gitawo kumanterechia kuma county ya Nyandarua urombete kwithira akinengerwa gichunchi kia 73 akumakireyana athiatiri ne simbia muwe kumanterechia nandi na gichunchi akia 69 na kinya kithiatirwa ne Susan Ngugi Mwindu kumanterechia Tharaka ina gichunchi akia 67 riboti mwandikie tu Wandeto Ndagara waiguna kere ripoti rera kere tiporitira ka Afrika niombete kuruta tongoria bekuru kana jumbe ba county bekuru 15 bara ruthite bwega mwanka uju Honorable Faith Gitawo county ya Nyandarua tongorete na gichunje kia 73 bagwatanirite na Rabukami wa county ya Nyeri Cynthia Muge wa county ya Nandi akithingatira na gichunje kia 69 Honorable Jeni Kagiri wa county ya Laikipia akithingatira na gichunje kia 68 Nwe Susan Ngugi Mwindu wa county ya Tharaka Nithi akiwatira na mbenya na gichunje kia 67 Fatuma Abdija wa county ya Wajir akinga namba 5 Chebata na gichunje kia 65 ikumania na bobo akari Tharaka barutete kugeba gukonania no tongore bamwekora na babwekirite anene ungo cokia nkatho muno nontu bwabo na nkiongagira muno ntu beti bathikirie mutongori ore na maendeleo na mutongori ora gukonsindwa na ara mbere tumugwate mbaru tone kaithira gatutethia muchiari wa mwekuru nwago gwekeao na mwana nontu tarira mwana mwekuru athimu aratini mana achiara mwana uyu akariata nwamonkagia nwamunanagia kinya bioro ni mwankaga kura amurera mwankaga kura wanathaino turi muchiari wa mwekuru utiero mwana wake kuraga ki mwana wake wanoke wakurite atene ini ndakenere muno ndamenya kweri mwekuru nwaruthe mantu manene nontu mwekuru tikwambiriaga ukinya kuma kaumo mwekuru ethiritwo negweta yake nontu ukaya kwigua na aciarire yechu Tharaka Nithi ino baino amichiare na igakara mauntu mega koguo ningukenera utongoria bwa mwekuru uju agaba kiringithania utongoria bwa mwekuru na muntu murume ibogete mwekuru akaya kunengerwa kanya ga utongoria bwake na mpumi ciomba kwithura ikionekana na inya nene antu arume kuri bantu bakinyaga bakambiria gutukiga lakini mwekuru atikiga mwana nontu uga mwana wonthe
mwega muthuku nwake na nontu bogu gutire mwana nomwe athia na mbere na kwigwa agikiga omba kwigwa muntu murume bukithia orera nwawe kwigwa kwira mbetera mbuye no atigwo go mama tigwa nagu lakini mwekuru agwata kana gake njara akathina ko gwara kathi wana akauragwa nako wakagwete njara ndi muntu murume gwogu nkunga mukono utongoria ba mwekuru nontu wanatoka choba muji mwekuru rathia na mbere na uchubira muji ti muntu murume imwekuru na kinyango ko na kinyambi ethia na mbere na ukatha mwekuru nuntu anawegwe mantu mimbia bya kuria mwekuru wo ino wakathi na mbere na gutethia rekana no gwende wanakuru yiye mwekuru nkero kiyambio ya mwene wa muji agaba kenda tongoria bekuru kongereka maobisini na kinya kiri siasa mono kiri siasa ja mwaka wa 2027 bakiuga kuri na batekuru kuthurwa kiri itebi nene ara bakiaria barotithiritio tongoria bakonte tharakanithi lakini tothure mwekuru gwana tigo tuone utongoria bobwega bo mwekuru ta bobo chuchania thiete nabu rutire ta kathongo nkume twera gaitwa na banku bweta murume ndurani na ito akuthurire na chuchani no rutite gwire mbega muno mwari bwega tarimo muno nonto bagwire no rutirite Tharaka-Nithi county na thimbere na kurutira Tharaka-Nithi county gogo merutirite turienda gwetia utongoretie Tharaka-Nithi county gogo mpaka kinyara rutwari ngazi na mbere na kuona ya kwamba chuchani akaomba ngugi no ntukaraithiria kiameki kya PSPC kege kya mwangi kiondori kwaria goma tiga aomba kuigwa ukaraithiria kinya ndeni ya western kana central athuretwa ai munini wa mutongoria wa kiameku ikuonene ya kwamba wanatio tinga Tharaka-Nithi tobateri kuigwa tukiraithiria ya kwamba waboba araba kuona baba bainge gwogu na tatio wende tio tora kumuchapoti na nakongwa mukono ikira ke babangi yekathagiria gwire mbegera erutikite mwangi kionjori tukumucokeria nkatho nontu bwa kiama gikugia TSP ikwerugamite nakio na athurwa naona ibwega tujucirie mutongoria gwetu ari munini gwake kuma gecigo muge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna ibere muno mwandiki wetu wa Ntheto Ndagara waiguna nontu boriboti una njira ikinyanilite na nyuma ya mbura akumba kwithira ikini yako kaita kara ya nende akariba ntere cia ntumburi bachumirite na kuria thirikari ithira ikibatetheria kuona bya kuria nontu bomparane barumirite anene ruterura bakwa kinyandithia cio chithire tirumiri anene ni mparane ndi beromba thirikari ithira ikibatetheria na bya kuria na kinya kona kithira no bone ruirwa ndithia cio kwithira ikinywa riboti ya mwandiki wetu wa Ntheto Mwende Olaibuni akariba ntumburi wa ndini ya kibiriche ni bagutariria kinyamara kirabari nakyo nyuma bya kurebira barandite miundene yo kuma untu bagwa kinyandithia cio kaciugwa nontu bo wacia bya kuria barire jira tutererigirite na irio ari arite na inya mono nontu mwanka na ndinyo gataga miundene yetu tutegintu tumenya kurita na batu na ndi twina na tugachokia skuru twina manto ja maingi ja kwendeka na mwanka na ndora kurarira utike tumba kuthithia ng'ombe cietu igwo kwimpara na anto batena mbeca cia kugurira ng'ombe irio na twina miaka iri na arua kamwaka kare kaimbere ndera twarine tuonete tubia kuria tubukai muno na thairi twina miaka iri tayari tinga iye kung'ana kwithira tutirari na ngai kung'ana na bunge ng'ombe cietu cikwambirinya kuthira impara tugutwa ruji ni kenda tumba gwikira no sukuma ira yumba inya gukaranga kithere ndene nja cietu ira turi na kinya mbere mwechimi wao kinya ende ukatwa ambasari chagwikiana sukuru Januari mparerere guko tuteona twana togwike sukuru tugeja kioro kengege gwakwa sukuru ara ntumburi ogore muntu atenyiri kinyoga tindo mwagira kioro kya ngoroba imbio kuthithi koloki barua kinya nyuma ya Rais William Ruto bayekera wira ne aba milioni 500 cia gukeria murandi joru yo kirwa water project utero ibona na ithena bare jabo nene ambeja twaerwe ni president milioni 500 lakini turerwa mbeca iji igacoka kuriwa na phases na phase ya mbere tureri tukanenkerwa 100 million na monka thaa iji mbeca itumbite gutukinyira so gatukuria mweshimiwa wetu Mr. Red Kiri na kwininya gukunena muno na tusukumire mbeca iji ciumbe kuma nkolokine bakuria tongeria booti ela kaita kabetete na mbere na campaign no bobalikana no baretera ruwe kuntuku tongeria bara ure tukamenya ukauga tu tamu tukamumenya ni ntu bangu iria ritite Wontumburi batwi nontu atukaria ng'ombe itina murithi na itukuromba ngavana batwi njutegere kinya kware mantu babethi njutegere antu bakuru obatwire bya kuria
turiromba ajumbe betu muno muno mwechimiwa rendikiri kethoromba tutethia ntureje renda roje na iroje twagite tukeja kuona roje twamba kwethura tukinga. Ripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Ikundi na kinyama kanisa ntereche yembi bori tuoche manena kweyamu kenda kwaranire gutigira ruteruru kureka akuithira kwina makarika ja anabani niba kugwatanda cha mapema na kinyo tumiributhu kubonda wa Chiambogita. Agiariri Mathio kiathone kioturia nthaka Teresia Karicho antobetwe kiongwe kembeno the Reverend Isaiah Kungutia no kanisa cia Full Gospel na meneretie kuingia kwa ngurano cia kainda na nanyi utomono nubatekinyetio kuru nara kuria makanisa na ndwangi cio karia mwiri uyu embe ukwa milontobo na ritho ringi no boyera ntaira kenda na baumba kuthoma na bona na iru ya kathurumu. yate bui kire ene to Meru tukuibwa na tukona ati itu number 1 kire biba sema mapema itu number 1 kire na banda age miaka 17 16 mwaka ya 13 no kwenda mwana aineu inkoromba kinyasi ya beto bamenyera na beto mwana ayata kwera kabetere kuria ukutuku ute ukwetere kuri yetere kuri mudaka na kwetaka kureka na mtoto yuno to uteje mwana waida skuru o mudogire maisha tafadhali inkuroba ashari beto koleji na beto na beto no batsie nidhamu bete kanisene bete baikira Mungu ke manto yaba kuvidia na antubange na wakule na bo antubana na kinyamo aina tabia mbaya sia kuita na kwa tunini tunataka tinga miaka bato bifile na bange bato break mundu takwela na tuli tafadhali inkuromba kanisa na dirikari na kinyanto banyumba 10 tuhakikishe mambo yote ya Meru kenda tuzoke Meru yetu ishimene ra ya tuire kumambere. Wambi bobo Reverend Kungutia ni boangeli mutongeri wa ikundi bia muungano Nteresiembe Samirai warudioro kuria asiari ne bamenyere ananto balimira barabarene batadiri thomo ana beto lazima iruhuza to agenya na beto bale manjira njaga na ndakato choneri nyecho metere na iburite goita no toruka rozo nene ana beto bategero baina tabia ndoku ndene michieto Tadi bara buku ya to standiana to ba bomebie venere narera nene ibangi tise vale ya nani tafadhali menyere yana kanisa ne pastor we nangwe vena batu ere ya nare ibangi onare onandaka onatoana tuombe ibangi. Akiongela Reverend Kungutia narombete awiri bantano cia kiuntuiri oti ya anabarabo tano kirindi aikia ira muno ekarika rio tano ria yeli kwa muthako mwenterezia kiego ya ntobochio igembe South na rio kuriri tururi ni baingi ya ngumba shemuru kana kanisa kui manto atewita boya na dirikari tubukiona na hiyo mtoto aliyetulete murangiri na tuendete kanisene na atanwa akulete kanisene kule na ntubange batena nidhamu mbea baba ntano sia Kimeru antuba ntano sia Kimeru kule mantu baibwe dara ndasi kide tuli Kenya kana kide nikatule ndingi itekweleka ndo ndayo kule mubakona taniro ontoto tanite murangiri toina kya dondo ke tuya twara nchenga sietu na twara nyama sietu na twairwe na family baadaye antobara Kimeru huwa mudako na tani kirwe na bara kwa na tani kirwe ba muyukirenge beto mutana na yeli euni aipo dene Kenya dene Meru dene mpura sietu na dirikari kiona. Mkiripotera Meru TV kumembe Mbita Wakome wa Mutia.
Ibuya muno mwandiki tu wande to kome mutia kumantereche yambe no tubo turetera riboti na njira ya ukinyanire na nkolokio twekira agatanta kandeto chia Meru TV orori kana ni ndireto muthoni wa kiramana Antune Angeri wa Cheupe na mwananiri wetu wa mathithio ni Paul wa Ngunjiri tukochokera nkatho mino no tubotire no kututhiatira na kuona kanya kakinya tuthiatira kiri mitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube amana kinya Sigdenda Pang Meru TV kenda kugwata ndeto na kurugi kuwirirwa mibango ira tukumba kwethira twikuretera kaita kwa kaita andiki betu bonde bandeto na kinya irekerie betu Phineas na kinya Alex twabwendera kaita kakena kuluki atwabuchukire nkatho no tubotire Meru TV oro ikumba kwithira ikinyanira tutrimana royo kiri Meru TV weekend wambeta muthoni wa kiramana.